Makna puasa, penik makanan. Yang nak tak pajuh berkah, nak tak pajuh li. Pajuh bacut tu dalam subuh pawai buka. Buatel maghrib. Makanan di saat bulan Ramadan urangnya lebih nit daripada makanan di luar Ramadan. Itanya yang mana? Soalnya makanan di bulan Ramadan ke di luar Ramadan? Lu di bulan Ramadan ke yo? Nyo berkan hana percaya nyo kana percaya. Yo berkan hana lumang nyo kana lumang. Alus sunnah wal jamaah. Pada hayo bebuk ke pada ya una. Ya bebuk meno je. Kena lebot daripada saya bebuk mau puasa dan. Yang na lupa wai bu bengo, lupa telat bu coro. Bu support lihat raweh gini. Lihat raweh, dah lihat raweh ke pedu. Cata. Hanya je jadi mengingat you. Pakai je mengingat balik lu buka pasar. Oh menan puasa rupaji anak pak itu angin. Ya bedah kait tak pernah menan. Tak aneh kerana payung purno sebab waktu dah puasa ke gaduh tu. Waktu dia ke hawa tu pun dah kalah. Oh lenya ada tinggal bororom pi hawa tu ingat pi pecai pi hawa. Ada je benang mendum-mendum. Sisa penuh meja. Buka puasa pasti habis. Payah apa habis lihat rawai. Kini liwu pun teman. Siapa lagi dalam puasa malah lebih terus puasa. Gejek tu nak berat. Ilu makin lu puasa makin temuluk. Oh pandai ke puasa. Waktu bol pun lagi aku lu. Kebagai ya lu sudah macam agaknya apa. Yo ye je ke masalah tak tu rojo. Nyo yang pelep betul. Gejeknya pak beut payah. Semua beut saya lu sunnah wal jamaah. Kiban puasa lu sunnah wal jamaah. Kiban kehidupan urang gatin Ahlussunnah wal Jamaah. Pakiban udip urang kaya Ahlussunnah wal Jamaah. Pakiban kehidupan sesuai profesi masing-masing yang bitamang dalam Ahlussunnah wal Jamaah.